Pull down that line, Joe. It's easy to catch now. This is. Oh, you have it there, is it? I think it's in this press. Is that okay? Yeah, it's just the door press. Farshin, yeah, Tommy Drake the Dull, we're ready to go. Now a Carta. Is mar íomhar fad agus tá fáilte roimh go dtí craobh scléib fithe dó agus muid brás ásta a bheith seo. Tuigim nach bhfuil mórán mar slua a gcuin fé láthair sa hala ach I rihan léon gomh beidh 240 scaláir apártach agus beidh 25 scoilí. So is mór a méid é sin. Farír ní ramar in ann éon loch féachana a hógan isteach trónána nó maidin. So tá muid bio YouTube an so agus tá muid bio YouTube híos staire chomá. So hello da mami ná éon mami eile atá a féachant ó bhalla fé láir. A Carta is mór an rud é go bhfuil míad in ann a bheith an sothing leomh ceap mar cúpla seach nó hin go meach deachreachtaí le cóimhre againn ach tá muid tharnáis san áis gur bhaling a bheith le chéile an sá ag glúntarmh. So, na moltóirí den bhadan, tá 3 moltóir site an sin agus na cinní deachra á dhéanamh acu don bhadan. Tá bert moltóir híos staire chomá agus beisiad lo an sá don trónána. So, linge an sá sa halamór madan, tá Níomh de Borca, Gráinne Bleasdale agus Zara Finn. So, tá gin búlabás mór dóibh. Agus mar dúirt mé in áthluúin an luúin, tá súla gom go mbeadh an búlabás céanna fáite acu in ignatarthaí an cíhan míad leis. Okay, so just mar cuid an bhadan bhála más féidir an éachar go ghlacha míad leis an anchláir tá míad taobh hir hena féin ach déanana míad níhil le bheith níos fearr as seo amach. So tá míad atá nua le roinche crothaíoch agus seo na grúpaí sóise. So tá ceithre grúpa san omíocht an sá sa chomórtas seo. Béidir go mbeadh duine in ann na sáilte a bhócha dom, just díreach an sin na príomhthailte an sin, arás. I was bishop Kasula Aurclan and Shin now. Arás, my yen Shin, Arás Gurmagov. Shin of Adnis Far. Okay, now, Tosnomid, and K Groupa is CRG in on it CRM at all in Glor, Tagan sheet or Gael Kalash to Carlock,
so tar búlabos mór den céad grúpa stáitse madan, seo Gael Coláiste Cathaoirleach. Ar aus sa cárda sin
an céad grúpa don bhadan bhí gael coláiste cathairleach an sin. Just chuireáilibh mar gheall na dúisina in jobh, so tá roinnt dúisina an iasagain. Tá an céad áit agus an dara áit in gach éon categórigain, agus an sin beag an gradam scléip, so bín an gradam scléip ann don mír is fearr is stigan sá don comórtas ar fad idir an dá hala. Agus an sin tá gradam nós agus tá buan chur nua a gcuin don gradam nós im léire, agus bí an gradam nós a gcuin don árán nua chuma is fearr. And tá mid anna bhuíoch don nós atá mar orthóirí ar an goran das nua sin. So, leanamid léin, tá mid réganis don dara grúpa an seo, tagan an dara grúpa ó Coláisinaíomh Ecín in Carnamona agus an tanamatá ar an grúpa ná céim, so chuirí fáilte mór rih céim ó Coláisinaíomh Ecín Carnamona.
Royce and Gorda Shin Cayman Shin Okalasha Nave Ekin Carnavala. Tommy the Bugger Riganish Gudi and Trio Group Talk Sanomiach Sakatagor Shaw Rank Crohiach the Groupie Social Shot Stura on Public Skull Clockanila and Falcarach. So Curraghy Falteriv Public Skull Clockanila.
Okay, Carda, fair play and shin the Stewart ó Pobal Skull Clough Anila. Sean grúpa Dernak and ish sa Céad Comórtas, tá Katie, Mairead agus Claire Agwing ó Pobal Skull Cork Agwine Dangani Cús. So Corgi Fáilte, we've Katie, Mairead agus Claire. Anava, so shin Katie, Mairead agus Claire ó Pobal Skull Cork Agwine Dangani Cús. So shin Dara leis an Céad Comórtas, tá muid bogar aigen ish go dtí Comórtas over a dó, an ranka crothíoch an categór céine dus the grúpi sínsear, agus níl ach grúpa amháin an so nach bhfuil a gom go fóil, so tá muid áileoireach fear láthir tá siad sa forgailh in áit éigent. Just chun rá le bharíis an rud go déanaid ná go meach brunan na dúisna ag an deire in léing ach gynenimid fógriacht an búatóirí madan díreach rih go dos nóid na bannaí cheol in Iglón. So beag gachain na balaisteach ag an hala sofa am sin
agus Genamid fógraíocht an sin na bútóirí den madan díreach rih go dosnaíonn na baní ceol. So just má thugann sibh secondum, tá me a lurg na gléachaí, tháinig an bhos ó Carcaghéine ach níor tháinig an grúpa go dtíon stáitse go fóil. So just má thugann sibh gá secondum agus me mid réig. Okay, Carda tá an grúpa aimsithe gom. So, seo, Ryan go cruthaíocht do grúpaí Sinsear agus seo na gléachaí ó Poblascol Carcaghéine.
Okay, Garda, can we just couple mics a réitoch dan chéad comórtas eile. So, begin slua áráníocht a gwyngin ish, beg cera grúpa pártachan sin, be me de tasnú leis na spéir van ábhig an second, ach just can we couple nóma a harta Joe agus ta Emma and so a vet ré cuige agus be me de ré de dolin sin. Okay, Garda, tá mi just a fannacht ar chalín amháin a bhí pártacht leis na glí gací ribhe seo, so be sé lingi gaan second. Okay, Garda, tá mi dréig leis an gomórta seo an gomórta slua áráníochta, grúpa ihre héin na spéir van áibh ó Poblascol Corca Gwine Danganí Cúis.
Okay, Farda, Tommy, just a lot of Kupla Colleen of winning the Chicane group of Ella Sowell o Colossian Nave Ekin. So, Tana Bocali and Shaw, ach, ta na Colleen and strain out eight. Okay, Farda, ta Joe agus Emma just ag socrú rudí an sin. Seo an céad grúpa eile sa comórtas slua áráníochta, seo an grúpa Sowell ó Colossian Nave Ekin in Carnamona, agus an fiosatá dhéanamh chun ná Little Lion Man, and just mar ólas dus na Mullatóirí agus tuige siad hena féin is medlí de cuid abba a bhí ag a pobl scoil Carcaghuine, rudimid a rúidir is sin ará. So leis an grúpa seo Sowell Nave Ekin Carnamona agus special denmh Irish Little Lion Man doing again second nuair atá an fuam socratha. Currigí búlabos mór dóibh. Let's call me from after Joe Dal Hernashkadi and see and then we drink. Yeah, you go to where all reach Grace. Yeah, perfect. Yeah, our second to Joe now and our shed thumbs up to it. Okay, Tommy Drake and Buick and Grace Tanchin Yoshi Tasnurist. Is Mutti Sarah of the Loshni Fehin and Gasho Air in the Wrong.
Joe on a hot big listen geol and shin. So shin grúpa Greece ó Coláiste Iriel in Muinachán. So if we were just a réiteach gach éireann an sá an hostig an ceol siúil bud dhéanadar aus. So sin grúpa Greece ó Coláiste Iriel. Tá mé díreach a fanacht an grúpa dearnach an seo Bláisín ó Manscoil Garman, so beidh Bláisín ó Manscoil Garman ning I gceann second. Okay, Harder Tommy Draglis in grúpa Dearnach sa Comórta Seo an grúpa Bláisín ó Manscoil Garman, so tá duine new go, there's one or two it tas new an stáilse before the music starts, Joe. Alright, so just tá duine new go le tacht an stáilse. So aingetá le bheithir an stáilse rih go dosníon an ceol tar amach inis. So Búlahos mór the Bláisín ó Manscoil Garman.
Okay, Chorda, be the tasnu in Cade, Comortis Ella and Ish, so Shin and Kerra Group, a Vigis to Slua Aura Neft, and Ish Begin Aura Neft Einers, the Steel Pop, Rack Rap, Le Fein John Lechan, or Le Chonlican o Urring, Taka going, Igan Kupanomet, so Togish second Uring, and Kiola Vereg, Tef Hirdi Vinchin, Agus, and Mike, Agus Gakir, the Hokru, and so. So, Bimit Nashkov, Igan second. Okay, Chorda, so just Irma, I need to like lack of parts in Auron Echt Einers, the Steel Pop, Rock Rap, Le Chonlican o Umrim Taka, Tacht, Gudi, and Stodge in it. Tommy Fnafter, Grace, Simone, Eileen, Agus, Saiv, Felor.
Okay, chorda, Tommy Drake, Cahu Oregon Shin Fween Wheel ach Vimer Aloric Kupla Omahor. Now, Shaw, an hour on the Aftainers, Steel Pop, Rap, Le Chunlakan o Ormin Taka, Agus Bimid Ig Tosnu, Le Grace Nigaron o Gwail Kalash to Carla. So, Corgi Faltimore, Riv Grace Nigaron o Gwail Kalash to Carla. Shall Gar or Star is Born. Asulugung Manish Tanavas, Germanga. Sundown show, destinissimo. Could you buy the precious unknowns? Liberty is only to slay a be non to show. Arkansas no way of in the lake. Aberlomarie for to bring the near up Chuck Derry. Destiny small. I'm gonna him up like her for mercy. It's on next to say I've been known to show correct. Arkansas no we of him the lake. Made up the deep down, looked around down, got chopped in. Shut
Okay, a chuirde tá mé dréig leis an dara am mhór sa grúpa Sóisiir seo, nó comórtas Sóisiir seo Robin ní dhéimsigh ó Ghaelcholáiste Chail Dara agus an fiosatá dhéanamh chun ná Zombie ó na Cranberries. So chuirgí fáilte rih Robin ní dhéimsigh ó Ghaelcholáiste Chail Dara. Okay, chuirde tá mé dréig leis an céad omathór eile seo an tríú omathór sa comórtas Aráníocht Éonar le teannachán ó Uamriam Taca Sóisiir. So seo Simón ní Cníle ó Scoil Phobal Vic Dara i Garna. So chuir í fáilte roimh Simón ní Cníle ó Scoil Phobal Vic Dara i Garna. Agus an fiosaice nervhíseach ó Gavin James.
Okay, chord. Am I dreig leis an céad amachóir eile sa mórta seo Eileen ní Bhortín ó Ghaelcholáiste Mhuire AG Corcaigh. Agus tá árán nua chuma nach bhfuil anam air. So, curí fáilte mór rih Eileen ní Bhortín ó Ghaelcholáiste Mhuire AG I Corcaigh. Hi, is me Eileen ní Bhortín. Beg me an rap agus support an part sa rap. Tá cúr nó focail mé tú sé sí mar sin féin an féidirlinn clochta beagáinmh. Mé tú sé sí mar sin féin. Arís mé tú sé sí mar sin féin. Come on. Fad ní hénfa riomh. Is casan wa lágala a bheanna muidre hair. Fuair si mé fin fós. Ach ní ag tú méid siúil ar tíban á haite go measc. Tá in méil ach tá gún dénta catna bheith an bhair siúbidénta. Tá in méil tá gún dénta catna bheith an bhair siúbidénta. Faoi the road, níl sé go má. Cá é gar é nóna cá. Faoi the road, níl sé go má. Cá é gar é nóna cá. Bósú tébis stigach lach in fannach fidir é agal. An istá an chuir gwynle déal á leis na casanna gardu. Imiglat, sabal é ar fiadla eile. Imiglat, sabal é ar fiadla eile. Tá in méil ach tá gún dénta catna bheith an bhair siúbidénta. Tá in méil tá gún dénta catna bheith an bhair siúbidénta. Faoi the road, níl sé go má. Cá é gar é nóna cá. Faoi the road, níl sé go má. Cá é gar é nóna cá. Mé tú sé sí mar sin féin. Mé tú sé sí mar sin féin. Mé tú sé sí mar sin féin. Arís mé tú sé sí mar sin féin. Cá é gar é nóna cá ar cartar bit. Cá é gar é nóna cá cartar bit. Tágan sabal bit a didig sabal liquid féin. Ver iad a fergal ar ní bheith aine beocacho. Ní bheith aine beocacho. Ní bheith aine beocacho. Ní bheith aine beocacho. Ní bheith misná tisa é beocacho. Ní bheith aine beocacho. Ní bheith aine beocacho. Ní bheith aine beocacho. Ní bheith misná tisa é beocacho. Tá an down é casca full. Tá an green and cannon fuss. Tá an down é casca full. Tá an green and cannon fuss. Imiglat, sabal é ar fiadla eile. Imiglat, sabal é ar fiadla eile. Tá in méil tá gún dénta catna bheith an bhair siúbidénta. Tá in méil tá gún dénta catna bheith an bhair siúbidénta. Faoi the road, níl sé go má. Cá é gar é nóna cá. Faoi the road, níl sé go má. Cá é gar é nóna cá. Tá in méil ach tá gún dénta catna bheith an bhair siúbidénta. Tá in méil tá gún dénta catna bheith an bhair siúbidénta. Faoi the road, níl sé go má. Cá é gar é nóna cá. Faoi the road, níl sé go má. Cá é gar é nóna cá. Mé tú sé sí mar sin féin. 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 Cá é gar é nóna cá. Cartar bit. Cá é gar é nóna cá. Cartar bit. Tágan sabal bit a didig sabal liquid féin. Ver iad a fergal ar ní bheith aine beocacho. Ní bheith aine beocacho. Ní bheith aine beocacho. Ní bheith aine beocacho. Ní bheith misná tisa é beocacho. Ní bheith aine beocacho. Ní bheith aine beocacho. Ní bheith aine beocacho. Ní bheith misná tisa é beocacho. Mé tú sé sí mar sin féin. Mé tú sé sí mar sin féin. Mé tú sé sí mar sin féin. Okay, Carda, tá mid réig leis an céad amachóir eile, seo an cúigiú amachóir sa go mórta seo saibh Bernach
ó Coláiste Ali in Letterkenny. So Curragee Fáilte Mór, Riv Saibh Bernach ó Coláiste Ali in Letterkenny. Dígibalik is Misha Saibh, agus tá mis a Darblin, agus the new Misha Khan tar an place Ganley Miley Cyrus. When you salt.
Okay, Harda. Gurmagad and Chin the Sai Vocalasta Ali. So Shaw and Sheo Omahor Sukumorta Shaw. Shaw and Omahor Dernox. Shaw Ellen Nick Garrett. O Pobbleskull Clochanila and Val Carach. And Dare she live E Hain again second and Fiesa thought around it. So Curry Fall to more Riv Ellen Nick Garrett O Pobbleskull Clochanila. Gia Dave, is Misha Ellen Garage, Tim a quick Lena Jig Dish, August Mass Public Skull Clohanila, and you've been my Caroline Moran, Nervishing Realm as Toy Story. Okay, Harda, sin dera leis an Comórtas Aroníocht Éinear le Tiolachan ó Uamraon Taca Sóisiir, tá muid bug raig an iscadí in Comórtas Sínsir, agus seo an Comórtas dearnach a bheith siúla gcuine sa hala seo maidin. Mar a dúirt mé beag na torthaí den bhadan á ógart a gcuing díreach a tasnú ar an seisiún san iarnóhan in ig lón. Okay, so seo Aroníocht Éinear sa síl papracht le Tiolachan ó Uamraon Taca an céad Omahor atá taobhlam an sá Sarah ní Galacóir ar Garnscoil Vic Diarmada Ilan ar an Mhór and chuirigh si nutá scéal beag don Arán atá peachtaige. Gia Dave is Misha Sarah ní Galacóir ó Garnscoil Vic Diarmada ar an Mhór
agus be mé ceall rudabí an Act 2 ó Sinead O'Connor an sult. Jimmy Toon, John Slam, Jim firm of vein. Higla me, and Galantine, up and fuck on, near fuck out, and rather be on Act 2.
Okay, Harda. Tommy the Reagan is leis an dara am a horse sa comórtas sínsir seo Hananic Fádín ó Pobalscoil Clochaníle an Val Carach as an píosatá dhéanamh ná Skyfall ó Idel. So just fanna mé go dtí go Joe Raig seo Hananic Fádín le Skyfall ó Idel.
Ok, harda, Tomid, a bug raig a nish gadi omahor iver a tree, sa chumorta seo Ella Nick Gowan o Gael Colosha Raleigh. So curry fall to riv Ella Nick Gowan o Gael Colosha Raleigh. Die vragena is met Ellen ik aan ook weer glas Curie, Idroli, agus Tommy gaan aan gaan dief in de Gradam Leona aan Tanamatar. Sulagang Gominish of Tanavas.
Okay, Garda, Tommy Drake, Lishin Cade, Omahor Ella, Shaw, Omahor Ivra Kahar, Sakamorta Shaw, Katie, Ni Helaha, O Gaya Kalosta, Vura, AG, Igorki, Query, Fall to More Rimpy. Díomh gachtaine cosúil gom go bhfuil sibh mar an slánta, inniu beag mé chana maybe the strength ó cabaret, cosúil gom go minic si tanna bhas. Beidir anis, beg mé áfrach, beidir anis chanig sé. Beidir anis, don cédor, ní verstóig am chró is kirk sin love timpen Beg me savala fridera is nilum fuivu oh hilla kusulesh an order noch is an tervella is gach enya is pralo buor is gan enya rolom ban she honda ban sosta is shen on ashling it hoigum is togach ein rod im huina a kahig rodig into it was new is toshe contorlu will awaken beg on bua is gafania is bralo buahor is ganania rolom ben shihota ben sosta is shin on ashling it hoigum is togach ein rod im huina kahig rodig into it was new is toshe contarlu tarlu awaken bigger on this big on bua You're all good. Okay, Garda, Lanamy Doring, Lishin Cade, Omahor Ella. Just so have the Baltori de, Niveg, Omahor, Ivra Kuiger and Glora Gwef Partak. So shot Omahor, Ivra Ashay. Shot Matilda Nivwenig, O Manskal Garman, August Shempisa at Arana cannot think of me, O Phantom of the Opera. So, Curry Falter Riv, Matilda Nivwenig, O Manskal Garman. Swiniga canu taris lan Quivniga Oanga Hanga Tuga Gwivna
Okay, harde seo an umthór dearnach sa hala seo don bhadan. Seo an umthór dearnach sa gomórtas áráníocht éonar le tionachan ó uamraon taca. Leis, lom an an sáide fel láthair tá eile ní nachtain ó Scoil Katrina. So díreach arálibh go méid na torthaí ón dá hala thuas an seo haing díreach in í glón. So, Targi Bulabos mór don duine dearnach an sa madan. Eile ní nachtain ó Scoil Katrina. David, Ellen New York John Sandom, Thompson Carhu playing his Scoil Katrina, agus an Uwe Mekana and the Skilta os the chorus Sam Smith. It's unsure, you know. Gone here on night. Come time light to get you. Be me gone me like the have. I got sad to know who I'm in. Ik did It's no real to follow the Kayla, so let's go like do the news. It's some doka, it's a great shot, it's even green, oh, it's glad. We'll see on most so cold. Come
Bertoigam is nashketas Okay, Chorda, sin dera leis an gomórtas seo Madden. Bemid Harnash Cove a reached ag an lahor treis an hain leis na torthaí. So beg na moltóirí Stáidse ag an lahor treis an hain a bhainte tugamid sus lón an ish agus bemid Harnash Cove an sin. So dúla was mór dernach dus sa homahóirí fad na glach páirt Madden agus bemid a caintliv ag an lahor treis an hain.